Raporo y'umuryango w'abibumbye mu ishami rishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu igaragaza ko ku isi yose abakobwa miliyoni 12 bataruzuza imyaka 18 buri mwaka bashyingirwa ndetse kenshi bigakorwa ku gahato. Igaragaza ko kandi irari ihohoterwa rikorerwa abakobwa kuko bituma batabaho ubuzima bahisemo ngo bisanzure bitewe no kubafatirwa imyanzuro yo gutegura hazaza ku buzima bwabo. Igaragaza ko iki ari ikibazo gikunda kugaragara muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ndetse no muri Aziya y'Epfo. Iki kibazo rero kikaba kiri mu bidindiza iterambere ry'umugore ndetse n'umukobwa washyingiwe akiri mutoya kuko abenshi muri bo bahita bava mu ishuri kugira ngo bite kuri izo nshingano zo mu ngo baba batangiye bakiri bato. Iyi raporo y'ishami rishinzwe kurengera ubuzima bwa muntu yo muri 2014 igaragaza ko abo bakobwa bo mu buzima bwo guhohoterwa ndetse no kutagira uburenganzira bwo gufata imyanzuro y'ibakorerwa kuko baba bafite ubumenyi buke butatuma bagira uruhare mu iterambere iryo ari ryo ryose ryari berekeyeho. Ni mu gihe rero kuba batwara inda bakiri bato nabyo bibakururira ibindi bibazo birimo nko kugorwa no kubyara ndetse bamwe muri bo bikaviramo no gupfa. Raporo ikomeza igaragaza ko ku isi yose abagore bagera kuri miliyoni 650 bashyingiwe batujuje imyaka 18 y'amavuko, miliyoni 12 muri bo bakaba barashyingiwe ari abana. Muri bimwe mu bihugu byateye imbere abakobwa 40% bashyingiwe baturuza imyaka 18 y'amavuko, naho abagera kuri 12% bashyingirwa bataragira imyaka 15 y'amavuko. Ishami rero ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rigaragaza ko hatagize igikorwa mu maguru mashya mu mwaka wa 2030 wazagira abandi bakobwa miliyoni 120 bari munsi y'imyaka 18 nabo bamaze gushyingirwa. Ni mu gihe kandi na Madame Jeannette Kagame yasabye ko ikibazo cy'abana bashyingirwa batarageza imyaka y'ubukure n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri rusange cyashakirwa igisubizo cyihuse kugira ngo uburinganire nk'itegeko ya 5 y'iterambere rirambye izagerweho mu mwaka wa 2030. Raporo ya Banki y'Isi nayo igaragaza ko buri munsi abakobwa 41,000 bashaka abagabo batarageza imyaka 18 y'amavuko, kuvuga miliyoni 15 buri mwaka. Ibi rero bikaba bizahombye ibihugu biri mu nzira y'amajyambere miliyari 100 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2030. Mu gihugu cya Maroc rero ho haheruka gushyirwaho itegeko rihana ihohoterwa rishingiye ku mibonano mpuzabitsina ndetse n'ibindi bikorwa by'ihohoterwa bikorerwa abagore byatangiye gukurikizwa muri kiriya gihugu. Iri tegeko rikaba rifite ingingo ica ishyingirwa ku gahato nyuma y'uko mu myaka ya vuba ishize hakomeje kuba impungenge ku bipimo by'ihohoterwa rikorerwa abagore ndetse n'abakobwa muri kiriya gihugu. Ikusanyabitekerezo rero ryabaye ryasanze abagore 6 mu bagore 10 bo muri Maroc bakorerwa ihohoterwa runaka. Aho ushobora kwibaza igituma ibi byose biba. Ibyo rero nta kindi nuko bimwe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ubukene ari imwe mu mpamvu nyamukuru yagiye igaragara ko ubukene ari bwo butuma abana b'abakobwa bashyingirwa ku gahato, aho ababyeyi babo baba bakennye bakemera gushyingira abana babo bakurikiye inkwano kugira ngo izabashe gufasha umuryango wose. Ikindi kandi ababyeyi babikora mu buryo bwo kwirinda ko umwana wabo azatwara inda itateguwe. Ariko nanone n'ubwo uyu mubyeyi yabikora hari ibyo atabanza gutekereza birimo zimwe mu ngaruka zigiye zitandukanye zirimo guhohoterwa n'abo bashakanye, kwandura sida ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.